ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Pulit gari boy district hakishpautrik julio araja arpsa. Kilayo kam ya laingot ki Dkhot ke sleeper cell jong ka sengking atiar hinyotrap National Liberation Council ki badon kti Dawa Pisa nagi nong khayi bat nagi riushimet hakashnong mau hati ri boy district bat hanong ba shlong. Yakini kilaingot latip kerteng ke Musai Frank Paul Pariat ubala arpsan snem kerta nakashnong ummat ubobat ya kekerdan self-style commander jong ka Hnlc. Ukit bok mujai ubala arfly snem kerta nakashnong ummat bat ubar nabas lingdo ubala sau pukhnai snem kerta nakashnong khendoso ri boy district. Kat kumu kurwa balapadu Superintendent of Police ke Ribhoi District Ujakpal Singh Dhano layat hu begini kilaingot kidai ke badan ketiban penrung Dkhot belum bisa nak bentak seng Hnlc. Shushu SPU la pente bagi Pulit la register case ha Umnyam Police Station hapok ke section Shispa Arpho B/Sanspa Henrio Indian Penal Code bat ke section Shipho khat lai khat nyo khat pra jong ka Unlawful Activities Prevention Act.